Pa vrlo zanimljivo i zapravo sam odrastala stalno okružena knjigama i mamom spisateljicom, to je bilo zabavno jer sam čitala njezine radove prije nego što bi one otišle u štampu. Ali najvažnije je bilo to da smo zapravo bila strašno, se razgovaralo puno o književnosti, čitalo se puno, posuđivale su se knjige u tom smislu i družila sam se dosta sa književnicima koje je mama poznavala. Prilično sam gutala, dapače, baš sam jela, ali s tim da su mi najviše ostale u sjećanju Šegrt Hlapić. Njega sam pročitala valjda 20 puta kada sam naučila pošteno čitati, zatim Tonček i točkica od Ericha Kästnera. Taj užitak čitanja je zbilja bio nevjerojatan. Voljela sam čitati, jesti bronhi bombone i satima sam mogla čitati jednu te istu knjigu, odnosno danima. To mi se sviđalo čitati puno. Kasno relativno, iako mi je uvijek to pisanje dobro išlo. Međutim, zapravo sam počela pisati tek kasnije. Nešto sam pisala za odrasle prije, a onda sam počela pisati za djecu kad su moja djeca već čak podrasla. I pozvao me urednik u Radosti, Joža Skok, da počnem pisati za Radost kratke priče. I tako je zapravo sve počelo sasvim slučajno na neki način, jer sam se prije toga bavila fotografijom i crtanim filmom. Pa bila su vlastita djeca inspiracija neko vrijeme, ali onda sam ja počela izmišljati. U biti me zanimaju teme koje su nam svakidašnje, dakle urbana djeca u urbanim naseljima sa životima u kojima se oni mogu prepoznati. Odnosno ja volim da se moji čitatelji prepoznaju u svojim mojim romanima, tako da dakle sve mi može biti inspiracija. Za kraće priče mi zaista sve može biti inspiracija, bilo kakav putovanje autobusom ili bilo što slično. A za ove dulje forme napravim neki koncept, dosta toga izmislim. Volim da su mi junaci pozitivni, da su mi vedri. To mi je recimo ostalo od Ericha Kästnera. Više volim tako konkretne junake, samostalne i koji znaju rješavati probleme i ne cvile previše, ne gnjave. U osnovnoj školi još uvijek se dovoljno dobro čita i da to se zahvaljujući zapravo samom sustavu i učiteljicama, odnosno nastavnicima. Kasnije u srednjoj školi oni počnu izbjegavati to na veliko i kasnije već ko ima nekakve čitalačke navike, one mu ostanu. Ali u svakom slučaju se puno manje čita književnost u tom širem smislu nego što se čitala prije. Školska lektira je važna, vrlo, vrlo važna i zahvaljujući njoj zapravo neka djeca postanu čitatelji. Pogotovo što mislim da je recimo školska lektira za osnovnu školu nekako mi se čini da je dosta zanimljiva, ima široki broj knjiga koje se mogu čitati. Tako da vjerujem da bi svako dijete moglo naći nešto što njega zanima i privući ga daljem čitanju jednog dana lektire za odrasle ili knjiga za odrasle osobe normalno. Evo ga, život je lijep, čisto tako da se zna. Ležim i smijem se. Imam nove hlače, novu frizuru. Osjećam se kao mislilac i genij. Odrastao sam. Prošli su praznici. Pocrnio sam i izgledam fantastično. Naučio sam skakati na glavu u more. Voziti ko turaljke. Izgovarati 32 nove engleske riječi, a da ne zvuči kao da sam došao iz prašume. Skuhati juho od gljiva iz vrećice. Nevjerojatno sam se propametnio. Strašno sam zadovoljan. Zaljubljen sam u Ivu, Iva je zaljubljena u mene. Zemlja je prekrasno mjesto za život, život je lijep, škola počinje,
jedva čekam. Mislite da sam lud? Ne, ja sam samo sretan jer sam ja. Matko, zvan Miki, dječak iz susjedstva.